ayo makipe yaratsinzwe ariko Arsenal yaratsindaga match yari ikomeye cyane ikipe ya Newcastle Iberi igitego cyaje kuboneka nayo ku munota wa nyuma cyo cy'intsinzi ariko atatu barayacyuye. Ni match yari goye cyane kuri St James Park. Birumvikana ko Arsenal yagiyeyo ibizi neza ko Liverpool yatakaje, hanyuma yifuzaga byibura kuba yayegera ikagabanya iyo gap bafite izo chance, ariko yari match ikomeye kubera ko ikipe ya Newcastle nayo ni ikipe ikomeye cyane. Umutoza rwose yari yahinduye line up ye, ndavuga umutoza ikipe ya Newcastle yitwa uyu mutoza akaba ari umutoza ukomeye cyane umaze no kumenyerwa muri Premier League. Eddie Howe yahinduye afata Anthony Gordon amuvana kuri point mu gihe yahise azanamo uyu mudage witwa Vortmed, ni umusore yavanye muri BFB Stuttgart yo mu gihugu cy'Ubudage, waje no gukora itandukaniro hakiri kare cyane, aza gutsinda igitego cyashyize mu mimbare y'ikipe ya Arsenal yifuza kuba yatangira itsinda. Nyuma yo kwimwa penalty umusifuzi yemeza ko umuzamu rwose Nicky Pope yabanje gukora ku mupira mbere yuko akora ku ivi rya Victor Gyökeres. Nyuma y'ibyo byose rero uyu Vortmed ahita bashyiramo igitego kimwe, Arsenal ijya inyuma. Umutoza aragerageza gusimbuza avana ba Bukayo azamo ba Martinelli rwose kugira ngo arebe ko yakishyura igitego. Umukino ujya kurangira yinjizamo Mikel Merino waje gutsinda igitego cyiza cyane cyo mutwe rwose arobye kuri deuxième poto kuri pass yarahawe na Declan Rice. Arsenal isa nayo igaruye ubuzima. Ahangaha abafana ba Arsenal bavuga bati tunabonye iri rimwe ryaba rihagije, ariko abakinnyi bakomeza gupushinga ko babona ko bigishoboka. Hanyuma Captain Martin Odegaard urinje mu kibuga asimbuye aza kurekura kona, arayataka neza cyane. Gabriel Magalhaes aterekamo igitego cy'insinzi habura umunota umwe gusa ngo umukino urangire. Arsenal va St James Park yemye n'amanota 3 imbumbe ihita yifata umwanya wa kabiri n'amanota 13 irushwa 2 n'ikipe ya Liverpool. Arteta yagaragaje ko yahindura umukino. Ikintu nabaza rigane ni kimwe mu myaka nakoranye nawe yakunda kuvuga ijambo ngo when it matters most, ngo nicyo Arsenal kenshi yaburaga, none ubu ngo biragifite. ni ikipe ubona yuko mentalma bari kugenda baba strong cyane, bari gukora nk'ikipe rwose ifite ikishaka muri iyi sezo. Bari babonye chance yo kugabanya ikinyonyo hagati yabo na Liverpool ku manota byibura bakayakora kuri 5 akaba 2. Byatangiye nabi nyine batsindwa igitego nkuko Iberi yarabivuze, ariko kimwe mu kikwereka ko ikipe yawe ikuze ifite abakinnyi bazi icyo bashaka ni ikintu cyitwa reaction n'ubuzima ariko bunasanzwe. Iyi kosa ribaye witwara ute nyine nyuma y'ibibazo? Ese iyo habayeho gukubitwa ese uraryama ukarambarara cyangwa urabyuka? Ndavuga gukubitwa ariko nyine by'ubuzima, cyangwa nyine urafightinga back ukongera ukareba ko wahagarara kigabo. Nibyo Arsenal rero yakoze. Impamvu iyi match yari tricky cyane nuko Arsenal muri match yaherukaga kujya gukina ku kibuga St James Park cy'ikipe ya Newcastle muri match 5 Ruvuyanga yari yaratsindiwe yo match 3 itsindira yo match 2. Urumva ko ni ikibuga byanze bikunze byumvikanaga ko kiyigora. Abantu bavuga bati still ishobora kuza gukora icyo bita analo win, yes match ikabagora wenda bagatsinda bigoranye, ariko abantu bakavuga batese ko Newcastle nayo muri iyi sezo twayibonye nk'ikipe izagorana nyuma yuko yagize itya Liverpool ikayitsinda mu minota ya nyuma byagoranye, Barca ikayitsinda mu minota ya nyuma byagoranye. Ese ntikeneye na kugira ikigugu isasira nka Arsenal cyane ko bizi ko none Arsenal igomba kuza gushaka amanota yo kugira ngo yegere Liverpool biya kabiri. Icyo nakunze rero ni effective Arsenal uburyo Arteta yasimbuje nabiryohewe cyane. Equipe ye uburyo yaje kwishyira mu kibuga asimbuza aricyo gihora na cya kintu nyine avugaga cya when it matters most. Abakinnyi bavuye kuri bench ba Arsenal nabangaba. Mikel Merino yinjemo mu kibuga ku munota wa 70 asimbuye Carafiori, atsinda igitego ku munota wa 84. Ubundi abantu banavuga bati uyu nguyu ni nawe abenshi bita ngo ni nkawe rutahizamu Arsenal ifite wanyawe kuko Victor ibitego rwose biramugora kubishyira mu izamu. Victor yakoresha ari mekanike pepe. Hari baro yafunze ari kumwe n'abadefenseri mu ndyo ngira ngo bayisamutera nk'igishinge cy'ikinyi kuhava birananirana neza. Ubona nyine ntabwo ari nawe goma gutsinda awutera ku moso ye uvana mu izamu uvamo arawishota, ntabwo rwose aranoza imitsindire ye. Noneho undi mukinnyi waje amasimbuye Captain Martin Odegaard yinjemo ku munota wa 82 asimbuye Zubimendi yassisting igitego cya Gabriel Magalhaes ku munota wa 96 gwari wa gatandatu y'inyongera. Niyo bakinnyi babiri bavuye kuri bench
bashobora kuza bakagira impact muri game bakabasha gukorera ekipe rezibita ni ikikwereka ko Arsenal iririsha muri effective kandi ifite abakinnyi b'abagabo bashobora kuba bitegereza umukino ukabicaza n'umutoza ukababwira ati guys mugiyemo bimeze gutya ni mugende muhindurire ahangaha niho muri nteba niba hari ikintu kikwereka ko Arsenal none nakunze attitude yabo ureba abakinnyi tactically twe nicyo dutindaho nk'abantu b'abatoza ureba indeshyo y'abakinnyi ba Newcastle ifite umukinnyi nka Thiaw ni muremure Butman ni muremure Danny Bani ni muremure Bruno Guimaraes ni muremure Joelinton ni muremure Tonali ni muremure uyu musore yitwa Otamede waje gusimburwa rutayizamu ni muremure waza no gufata even n'uwo bazanyemo Jamal Lascelles ni muremure umuzamu wabo ni muremure yari ifite abakinnyi batari munsi ya 7 bibi giant barebare ariko guess what 2 goals ibitego byombi bya Arsenal byari ibitego by'imitwe ibyo ni mentalite buri uko kumenya gutera imipira y'imiterekano uko kumenya guhagarara uko kumenya kwikina muri abambere kuva 2023 Arsenal imaze gutsinda imipira kona 36 icyo rero kiragushimangirira wa mugabo witwa Nicolas Jovel set pieces master bakuye mu ikipe ya Man City bamuguze kugira ngo aze kubafasha service ni nabyo bikubwira ngo usibye n'abakinnyi yaguze beza usibye na Andrea Berta directeur technique mwiza usibye n'ibindi Arsenal yagerageje gufunga details zose kugeza naho bazana umuntu ushinzwe izo set pieces twavugaga umufaransa ufite ubwene gihugu bw'abadage ni ikikubwira ngo nta detail bashaka gusiga idafunze iyi season maybe probably is a harvesting season cyangwa se umwaka wo gusarura kuri Degana. Chelsea yaratsinzwe Chelsea yaratsinzwe bari mu rugo Stamford Bridge bari basohotse mu mukino bari batsinzwe n'ubundi n'ikipe Manchester United twavugaga nayo irwaye ariko yari yabatsinze hanyuma rero wari umwanya mwiza wo kureba ko bahaguruka abahungu ba Enzo Maresca hakiri kare cyane yitwa Enzo Fernandez yaje gutsinda igitego cyiza cyane kuri assist ya mugenzi we Reece James ariko aza gukora amakosa akomeye cyane yitwa Andre Santos wasubije umupira inyuma birangira rero bakoze recuperation nziza cyane y'abasore b'ikipe ya Brighton akora ikosa ari umudefenseur wa nyuma yitwa Trevor Chalobah ibyo abongereza bita denial of goal scoring kumubuza gutsinda igitego kandi uri umudefenseur wa nyuma opportunity atahabwa ikarita y'umutuku yabakozeho cyane kubera ko Daniel Bekese yataka baronza cyane yavuye kwa Yakuba Minti atsinda igitego cya mbere baranganya kimwe kuri kimwe hanyuma kandi yitwa Dekipe ashyiramo igitego cya kabiri ku minota 92 bari bongeyeho iminota 11 Daniel Beke bashyiramo igitego cya gatatu birangira ibitego bitatu bya Brighton kuri kimwe cya Chelsea iri mu rugo itakaza umukino wa kabiri kurikiranya ariko abantu barakomeza kwibaza aya makarita y'umutuku adasiba ni ikibazo kiri guturuka he bongeye kwibona ku minota 53 ya Chalobah ariko nanone usibye n'amakarto rouge barananenga Enzo Maresca kumisimburize cyane nk'ubu ngubu yabonye amaze kubona ikarita y'umutuku yari afite igitego kimwe ku busa umva ramparasome ebyiri yakoze zikurikiranya zanakuye Chelsea mu kujya mu cyo bita offensive duties ahita yishyira mu cyo bita defensive duties none equipe nayo isimbuza ishyiramo abakinnyi bataka birangira bayisamutsinze yahise akura umusore witwa Andre Santos uyu musore witwa Andre Santos yakuyemo ubundi niwe mukinnyi bari bazanye ugomba gusimbura Cole Palmer hagati mu kibuga kwa Cole Palmer murabizi neza yuko yavunitse ivunika rye rero ikarita y'umutuku imaze kuboneka yahise akuramo Andre Santos wumve ahita azana mu defenseur acamponga abantu baravuga ati wenda ni sabu imwe kuko hari havuyemo Chalobah mu defenseur naho bidahagije ibyo bikoze ku minota 54 ku minota 63 ahita akuramo Estevao nawe ukina ku ruhande asatira azana Marogusto abayongeyemo undi mu defenseur bivuga ngo ikipe yari amaze kwibwira ngo tugiye kudefanda gusa turi ku minota 60 nakanga y'uruvuyanga na gatatu usigaje iminota igera hafi kuri 20 nayo gukina icyo umutoza wundi yahise akora yahise azanamo ba Welbeck aragenda kuzana amabasore bitwa ba Gulda ikipe iratangira irataka biza kurangira ibashije kumubonamo ibitego bibiri yewe bitatu nako ku minota 77 ku minota 90 ndetse no mu nyongera ku minota 99 birangira atakaje gutyo so ikibazo kiri muri Chelsea hari iyo discipline iri gutuma abakinnyi babona amakarto rouge agomba kubanza kuganira nabo icya kabiri na masabuye icya gatatu n'ubu buryo atari kubona amanota ku makipe navuga yuko ari muri mid table at least bavuga yuko utsinzwe n'amakipe y'ibigugu birihanganirwa birumvikana nabwo wenda bitewe n'ikipe uko imeze ariko ntiwasobanura ukuntu urakubitwa
na maniyu iri mu bihe bibi, ukubitwe na Brighton ikipe yo muri mid table, nujya ku bigugu za Bayern zigukubite, nugaruka muri mid table za Brentford munganye ntuzitsinda. Mu yandi magambo muri match 5 zeruka usibye ikipe yitwa Lincoln batsinze muri Carabao Cup nabwo 2-1, kandi ubwo bakina na Lincoln nabwo ikipe nka Lincoln wumve yuko bagiye kujya kuyitsinda nabwo ari agakipe kabanje igitego. Ubwo nkavuga yuko rero niba muri match 5 Chelsea iheruka gutsindamo iyo kipe yonyine, naho hari icyo gukora mu maguru mashya, otherwise umutoza ushobora kuzisanga bamusezerera. Mbere y'ibyo makuru agezweho tuvuge kuri match ya Liverpool, nayo yaratsinzwe n'ikipe ya Crystal Palace Iber. Yego bari kuri stade ya Crystal Palace yitwa Selhurst Park, ikibuga kigoye cyane ku ikipe ikomeye cyane ya Crystal Palace iri kumwe n'umutoza Oliver Glasner. Hanyuma rero ku munota wa 9 Adam Morton yari ariko igoye cyane, Soumaïla Sarr aza gutsinda igitego cya mbere, urumva ko yatsinzwe hakiri kare, iza kugerageza kureba uburyo yakishyura. Mu gice cya kabiri umutoza akora impinduka, yinjizamo Federico Chiesa waje no kubona igitego cyo kwishyura ku munota wa 87, ariko kubera uburyo ikipe ya Palace iri kubarusha inabahusha ibitego byinshi batera amapoto, Edward Kentia ku munota rwose wa nyuma 97 ngongeye iminota 7 akora control neza cyane n'agatuza adepoza mu izamu yaririnzwe n'umuzamu w'ikipe ya Liverpool. Baratubwira ko varigiye ku cyanga ariko birangira bakemeje. Palace ibona amanota itsinda ibitego 2-1, n'ubundi rimwe mu makipe agora cyane umutoza Arne Slot w'ikipe ya Liverpool batakaza umukino wa mbere wabo muri iyi season. Nibyo ni ikipe ikomeye, turabanza guhereza credit umutoza Oliver Glasner, umutoza mwiza yavuye mu Budage atwaye Europa League na Eintracht Frankfurt, ageze mu Bwongereza atwara FA Cup atsinze Man City kuri finale, Man City ya Pep Guardiola sezishize, hanyuma akina igikombe cya Community Shield atsindiye Liverpool, n'ubundi ikipe Arsenal itimutwara meilleur joueur ari we Eze, ariko still amanaginze muri iyi season kunganya na Chelsea, gutsinda Liverpool. Ugarutse kuri ibyo bigugu naravuze yagiye akoraho resultat, amaze kugira match ya 18 ikipe idatsindwa. Niyo kipe ku mugabane w'Uburayi kuri ubu ngubu iraninze unbeaten record ndende kurusha izindi muri izi ligue 5 zikomeye. Match 18 badatsindwa, no ngo igikomeye wabakoraho n'ukunganya. Ni nabyo rero Liverpool yahuye nabyo, nabonye umutoza yarakaye cyane avuga yuko igitego ngo bashoboraga kukirinda cya kabiri, kubera yuko ngo igihe ikipe yari iri kubataka hari umukinnyi wo muri Liverpool muri defense wasohotse ngo ashaka kujya gukora counter attack, nyamara ikipe yagomba kudefanda gusa kabone inota rimwe. Ngibyo rero reka dusoze shampiyona mu Bwongereza mukunda muri benshi, tubabwira ko City yatsinze ibitego 5-1, yabanje kugorwa na kabanireho gatoya, babonye igitego kare cya Phil Foden, akazi gakomeye kari gakozwe n'uyu musore wo mu Birigi Doku Jeremy, meze neza ari très en forme. Foden arakurikira umupira ushiterekamo, agakipe kaba karayishyuye batabanu karabaye, ariko igice cya kabiri banese baratsinda karitsinda kugeza rero naho gihanyanswa mu minota ya nyuma kibafiningisha. Igitego cya nyuma cyabacunze baragongana. Bani harya ni terwa na Parker. Yego Scott Parker. Yego ako Bani nayo nyene. Scott Parker afite ukuntu yumva azashingira cyane ku bwugarizi kurenza ibindi byari byo byose, ariko hari amakipe bitazashoboka ko wakogarira cyangwa se utabasha kugarira 100%. Ubanza yaragendeye cyane ku kuntu burya Liverpool yamutsinze in extremis cyane ku munota wa nyuma kuri penalty ya Mejibiri, byari bigoranye, ariko kuzatekereza ko hari nizizakurindiriza kugira ngo zishake igitego muri uriya murizo w'umukino ntago ariko bizamera cyane. Sinzi niba Ruka adafite that firepower hari imbere kugira ngo nawe ashake ibitego, ariko kuvuga ko azagumishwa muri Premier League no kurinda byo ntago nabimusezeranye. Premier League irimo abantu batsinda ibitego jari, abantu batsinda ibitego byantunguye kuko ugiye kuhareba average uzika ari ibitego 3 kuri match. Average ibitego 3 kuri match muri league, urumva ingufu z'abarutayizamu uko ziba zatangiye kuzamuka. Ubwo se wavuga ngo ugiye kuzibira ukavuga ngo nibyo uzagenderaho, biragoye. Bandire rwose iragowe. Ni umukandida umanuka agiye mu adjusting prediction iyo ntimuzayikure. Banire irimo abenshi twarayivuze, gusa kuri City attention umukino wa gatandatu muri rusange City idatsindwa. Kubona ko wa mugani Pep Guardiola ashobora gutanga akazi, ubona ko ikipe yiri noneho yibatse ifite umuzamu wavati n'umuzamu wa mbere n'ubundi kugeza ubu niwe muzamu mwiza. Rodri boro arimo aragenda agaruka kuba Rodri ufite rutayizamu nka Haaland nawe wongeye gusubira
gukomeza gutsinda ibitego ufite noneho abakinnyi isezi ishize wabonaga bari bafite ibibazo bya meforme nyinshi nka Foden turabizi isezi ishize uburyo yari ameze Doku wongeye kugaruka nayo ku bihe bye aba bakinnyi ukibaza ubashyize hamwe nibakomeza kuguma muri ubu buryo baguma muri ibi bihe byiza barimo City attention izongera kugaruka guhatanira igikombe cya shampiyona pourquoi pas bakora amakosa kuri Arsenal n'ikipe ya Liverpool City irangiye navuga ko abavuga Liverpool abavuga Arsenal nibongere ko na City y'umwaka nayo irahari City nayo irahari uyu mwaka City iyo ifite abakinnyi ku mpande bayemerera gushwanyaguza adversaire Arsenal ya Doku Roma bari mu forme bihe byiza pe igatunga umukinnyi byibura umwe mu butatu bwayo mu bo hagati ushobora kuba creative Arsenal ya Reinders umukinnyi wafitinze cyane muri systeme yabo iyo yagize ubwo bushobozi bwo kuza kugusanga iwawe kandi gusatira urumva kuko City ntago nyizi ngewe yatunze bamyogariro beza sinyizi mbona bitari muri DNA bamyogariro beza mu Bwongereza ntago wabakura kwa City ariko yajyaga ibagira imyaka itambutse ba Diaz ba Stones Guardiola ntago ari abakinnyi kame mu Diaz ntago ari vivide ntago ari vivide ariko yigeze kuba MVP wa shampiyona yigeze ko umukinnyi wa shampiyona sinzi na City Ruben Diaz mu ndebere City oya jado sazishize rega bose baragowe bamwe baragiye Stones ariko uzi yaragiye City mu bikombe byose City yatwaye sinzi City yatwaye igikombe ari ifite meilleure défense niyo kenshi cyagihe City yatwaye ibikombe bikurikira cyari igenda ibuka yigeze ko investisa muri defense Pep Guardiola investisamo no kwibyazaho umusaruro bakavuga ko City ifite defense ifite agaciro karuta k'ibihugu akaza ministeri z'ingabo yego atari n'agaciro n'ukuri karite City ya Kyle Walker ba Stones ba Ruben Diaz ari bazima ariko murambwira abantu ariko soza murambwira kuri statistique ahubwo niyo ari imbaraga ye nizo zari imbaraga jado ibihe byiza bya Diaz ibihe byiza bya muturebere nawe mumbwire mbe nihenze ariko nzi City meilleure défense yayo ari attaque muri DNA ibihe byiza bya Stones Stones ari mwiza Diaz kugeza jado gwaba umukinnyi nka MVP muri shampiyona nka Diaz utabaye umukinnyi MVP wa Premier League uri mu defenseur nawe byimaje naho defenseur yabaye MVP justement ntabwo umuntu yarenze ibyari bikenewe byose umwaka ushize baragudutse kandi birumvikana ira myaka bari bamaze batwaye yari imyaka myinshi kandi badahinduka benshi kuba uyu munsi bavuga ati ni muri process yo kongera kugaruka bongera kugaruka mu bihe byabo byiza Guardiola agaruke mu mwanya we bushize yakinye cyane ku ruhande rw'ibumoso uyu munsi afite umuzamu wa mbere ku isi uri mu kibuga oya witwa Luis Enrique we yahemukiye Premier urumva uri mu kibuga Haaland wongeye kugaruka kuba Haaland wa wundi attention City y'umwaka ibyo muvuga byose ngo Rokritima imwe yonyine ni ya Donnarumma irani recruitment ikomeye cyane Pep Guardiola yamaze kubona izi match zose uvuye ngo zitanata datsindwa abifisemo uruhara rurenze ibice 80%. Hakwibaza babuza rya miliyoni 20 n'eshanu 25 aya City irahari kandi niyo kwitondera ino sezo niyo kwitondera ino sezo imaze gutsindwa ibitego bingahe 6 kujya bari 6 muri Premier League yego ibitego 6 yego saison 2018-2019 yatsinzwe 23 muri sezo yose we equipe 23 26 27 29 ahantu Man City yatsinzwe ibitego byinshi naho yatsinzwe ibitego 34 2023-2024 ariyo best season yabo ariko batwara igikombe iyo niyo best season yabo best season gute yayo mu mateka ya Man City 2023 2024 ariko na mbere nabaga batweza Premier League turi kureba kuri Premier League naho babaga batsinzwe ibitego bitari byinshi cyane ubu nabo meilleur attaque so far uretse umwaka ushize ngira ngo na 2020-2021 batsinzwe 32 ariko 2017-2018 27 26 23 City yageze aba defense na defense nziza abo bose babaga yabaye defense nziza muri Premier League